Karbi Anglong Lapen Golakhat District Adui Ahoy along Long E Kisomdam. MSC Richard Tokbi Daihuri Alems Kahumri Dam. Karbi Longri Abirta Kilang Rad do Anpan Kardom Pacher Iklo Kardom Pini Karbi Longri Abirta Ketan Ponjiaba Nili Sami Kabin Tironpi Pini Birta Angton Jupanik Sena Metang Alongri Kachirekom Tek Japan Kachipang Tek Kinangsot Pumang Ponsi Rongbong Ronghang Arong Arat Pen Karbi Richo Longri Krehini Sarhabe Amai Lapen KAC Border Chairman Atumpen Patirpi Ponsi Arkoi Nipai Troxi Arni Lakhain Koratrok Durbaguri MAC Constituency Kaparlo Kaji Ronghangpi Aklampen Golakhat District Adui Ahoy Long Epo Kisompon Laso Long E Kisompon along Karbi Richo Ramsing Ronghang KAC Border Chairman Richardson Hanse Longri Krehini Sarhabe Amai Lapen Kaprek Manpeng Kidotum Chitongdun Karbi Richo Lapen Border Chairman Atupen Karbi Anglong Adui Ahoy Aputhak Kachitong Arat do an apan Lardak pen Than Pajir Mipon Karbi Anglong pen Golakhat District Adui Ahoy along E Phok Kesompon Mesen pen Pachun Ponlo Border Chairman Richardson Hanse pen Pherengke Atumapan Than Pachini Dun Kohora pen Mirsing Tokbi Karbi Longri Abirta manda longkhang cintong ari co tumlo ko sinang pantai puni dak ni dulu lang dulu nang Asli itu nak pinji, kopiah ni si, lalu tu longcon kesom nak kau mah, itu, mat ni perangan saja tan pon mom lo, asli, itu lalu, long leh hoy, itu makai, nangkat pen mom, saya ni si, alu nang pen mom lang, asli itu. Cirapet non litum Longri Krehini Sarhabe Amai Lapenge Puru Chairman Border Chairman itu kadu kami hingki jawai ponsi metang abar apa cerai kom nai pu nasi pini ni itu kapai me nasi litum ketong nasi anse plang itu nasa warapat pacapang tangthip nangi asin mahamatun lang kapet ni nangi ngamang sikinang sot na sikitum pinili tu sa along igi sontang kop nasi lete long igi joy kali nasi litum aprang ha elitum hasuceng kedu 2022 sonot আমি কহৰাৰ এৰিয়াত আমাৰ পৰম্পৰা কাৰ্বি সমাজত যিটো নেকি আগত ৰজা প্ৰজাৰ দিনত ৰেংবহম দিনৰ পৰা যিটো আমাৰ এই নিয়মটো পালন কৰি আহিছোঁ গতিকে আজি এই কহৰা এৰিয়াত এই টকবি গাঁৱত ইয়াতে ইংটি গাঁৱত মেইন ইংটি গাঁৱত আমি এটা পাথৰ পৰম্পৰা পাথৰ আমি ষ্টেচু ইয়াত দিয়া হৈছে কাৰণটো এইটো হৈছে যে আমাৰ ভৱিষ্যত এইটো এৰিয়াত মানুহবোৰ যাতে বিভিন্ন জাতি জনজাতি একেলগে বসবাস কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ সমাজত যাতে আগলৈ আমি মানে সমাজটো আমি পৰিৱৰ্তন লৈ নিব পাৰে তাৰ বাবে আগৰ নিয়মটো আমি ইয়াতে পালন কৰিছোঁ গতিকে আজি বিশেষটো নাই গতিকে আমি যিটো পৰম্পৰা আৰু এইটো এৰিয়াত আমি দেখিছোঁ যে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা অহা যোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা হয় এইটো বাবে ইয়াৰ ইউথ কমিটিসকলে আজি মেমৰ নাম দিছিলে আৰু আমাৰ বৰ্ডাৰ চেয়াৰমেন মাননীয় ৰিচাৰ্ডছন হানছে এখেতৰ হাতত কি মানে মেমৰ নাম প্ৰদান কৰিছে সেই প্ৰদান এখেতৰ উত্তৰ দিছে যে অহা দিনত
যিটো আমাৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় ছাৰ তুলিৰাম ৰহৰ ওচৰত প্ৰেৰণ কৰিব আৰু এখেতে আমাৰ এই কহৰা এৰিয়াত যিটো বৰ্ডাৰ এৰিয়াত ৰাস্তাৰ পদূলি আৰু ইয়াৰ ডেভেলপমেণ্টখিনি কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। Karbiser hongtho lapen longri krini sar habiamai lapen border chairman kaduk wichilang pet pendak nilitum long ilang chongki inang kokalam bang kelahelo nilitum ha karbi kicengsi rengbong homadin pen karbi richo rengbong homadin pen kiklem tekang lasu amu aprang prang kunalo niki walon niki som lahai bang nilitum chidin pet pelo justame non nilitum non uwi kimilo nilitum ta uwi kimia tum nilitum chingwai thusi lasi nilitum ha rengbong homadin ken kiklem lasu amu an bang kini karbi serong thom la longri kini kaduk wichilang pet pensi nilitum chingwai chingsai pensi dak kohora khano long tan nilitum long ilang chongki iji khan nilitum ilo lapen pini dari krit roksi arko ye chiklu bang nilitum lasu long ilang chongki i program bang nilitum pichung lapen ladak nilitum kaduk kabi ladak kohora klama kohora iya long ladak sarlar pensi blok kaduk kabi sarthi sabdu atuk nang citon nang citap nang cirap nang citu dum theka pagi malang nilitum hanta ninga klong pen kardom ajiriglo lapen nilitum malokot apa anaka hilu pen karbiri chu tum nang dun lapen pin pomara tum nang dun habi tum nang dun longri asar Borutemen Frankie tum nilitum long nang cirap dun theka paralang nilitum hanta nilitum churu ninga klong pen churu lo lapen ladak kisung ke boyalam bangke ladak nak ir pram potum bangke ladak siam memorandum nilitum long pajir dun lo lapen nilitum long pen kewang border chairman bangke langli karbiang long utun mas council chief executive member mate CM ake hai Dr. Tuliram rong hanga phansi la so memorandum pajir po lapen ki un ana bangke nilitum thala so kerap ke citu dunja phan longri kini lapen karbiser hong thoma tum bangke la so memorandum kapas dak la so alonga bangke kapchun edji phan nilitum ta longri kini lapen karbi ser hong thoma tum un ana bangke nilitum ta pressure pidum to pusi nang tum han lamchat Kreni sarhabe mai lapen serhong thoma mai lapen an parta mai karbi richu ronga rakpen alang lilong nang edun senor miji lapen botor sarpo kathar bura lapen an parta mai dak long ria long ronga saruba sarpen chenglok rong dak long ria saratuman kewang dak kohora dung kajir rong hangpi lasua kumlin dung het ingtia rong long dak aduya hoy naga phuri mate dak isi hoy lasua long in ange somal jasemet pet alam angke la hello dak ajir ding klui pen ke wang yipu kachisik ha rong khang habar ha rong arak pendu sitame wangune de sonsoni por kache tonte pen ajoini sitame la longri kreni sarhabe mai la pen serhong thoma mai tum kachi piduk pen alang litum kache kabori pen ajoini karbiang long ton mas council CM sar la bangso a program phanang kache rap duna che tu duna joini si pini dang lelo la pen choklim pen dak son long pho richu bari matuma akumlin dak som pondong lo la pen lang tum phan chikumu pen lang tum phan hor chor te kang pen lang tum phan ansu se ahir jume cho hang ponong lo la bangso long ri la bangso ha warsa me thir pluk la pen samjin ke do ke thak meji an parta me dak jati krehini do jasmet per karbia tum sta me dak do me thak me ansu se kapa frang nunji dak ke do ke thak tum sta me ansu se ke kapre ka tuma karbi ang longa ru arima tum pentame anso che thek chini pen chenglok dak ching ki che than ke joy phang ye phansi dak wanglo pen dak ke wang pen ningarong piklo la si dak esom soni towar kahing no ma kupine dak rong asor pata long le pata la he ke long le lang an stame dak memorandum na pidun do la memorandum stame nil tum nili border chairman hisap pen stame alang li tum na pidun alu CM sar phan pidam pajir dampo la pen nili ta chuning ri pidun po to warta mesen ei phan ki yuna lang school ta bege mesen ei ma la long eke somdim stame monon phige se mesen tourist spot na pen dak el tum ronga sor stame mo phige bang yana ni an stame alang tum ta puson a program mek thang sola jong sita ke klem po unji alon ki pipon thegia phansi nel tum ka du we stapini me benta ahir jume hanglo pen nel tum to war cholang lo to sar la bang sonong elong bang ke son la ka jero tin si dam throi pa ma da khora area elong veji ma kar benglong bala gula ka district kali hormu bang ke along tin po bang pu pedelo isi kenang sot sot adim kameme me adim mo phige do bom po he sta nona mat ke la pulong rikreni sarhabe me tum la tum ingwai pon po he ingwai pon lo kodak si
semet pet bang ke kenang sot ma. Lakhaengko Ratrok Durbaguri MAC constituency angkang Daithor Lams along Arkoi Niphai Troxy Arni Forest Development Board Chairman MAC Richard Tokbi Amethang Amat Daihori Alams along Humri Dam Bangso ka Humri Dam along Durbaguri VDC Chairman Sarkoi Rongphar Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang IT Cell Convener and Media Jusia Inti Lapen BJP along Klembang Phuatum Chitongdun Daihori Lams Konchunbang Jiten Teron ta MAC Richard Tokbi kapin khat pon atengsi chiklem penrat atumapan chiklo ijon bang tame aporateng penrat apan sangron ponlonglo Daithor rat atum ningje pon rinti lapen aporateng penjong si rat atum sanglongle det pulote nang pachini non pusi MAC Richard Tokbi penrat atumapan pachini duntu Han boka pen Robinson Killing Karbi Longri Abirta Lapen rai kom nang po na lapen sinantung koninang shareholder na tum the board of directors hey dahili ara tu sidere ko mali secretary sa ate non ko vir hu ke su kato ko ve sang ki hu re na pachi tang kaya jitang la secretary pajitang sona ba jitang no secretary bang no lem sa kali no secretary bang ana puti Pini Birta pasakang ton pon iglo domi thakme kardom